Jina Leon Xiperras, li naħdem il-fita mill-2008 u xogħli huwa nikkoordina korsijiet għal persuni b'diżabilità u nagħmel xogħol ta' instructor għal nies ma jarawx. Parti xogħol li nagħmel fil-fita norganizzaw korsijiet għal persuni b'diżabilità. Dawn il-korsijiet jiġu offruti mill-fita bl-għajnuna ta' dottorat tal-edukazzjoni, l-evening classes, l-MCAST. Il-korsijiet huma ilhom jiġu organizzati minn 2003 u sallum il-ġurnata dejjem ħaresna li l-korsijiet inkomplu ntejbuhom kemm bħala livell u anke biex persuni b'diżabilità ikunu in-line ma' persuni li m'għandhomx id-diżabilità. Għodda minsi utli ħafna biex jiena nkun nista' nagħmel ix-xogħol tiegħi huwa il-Windows prodott mill-GW Micro. Għal aktar informazzjoni tista' tmorru www.gwmicro. Xogħol li nagħmlu il-fita huwa li niċċekkjaw il-website għall-aċċessibilità għaliex huwa importanti li l-website ma tkunx image based biss, jiġifieri jekk għandek it-tratt logo jew it-tratt ikun x'ikun, importanti li jkun hemm spjegat bit-tekst dak li t-tratt x'inhu. Hawnhekk dħalt fil-website tal-MyGov u ħanibrowżja fil-website. Mela, aħna nil-sistu ma' browser meta jidħol f'website ġdida jisplora il-website milli jibda jmur fil-links normali biex bekk ikun orjentat il-website kif qiegħda mibnija. Per eżempju, ħaġa li jgħinu xi ħadd visual imper ħafna meta jkollok l-HTML standard heading. Ġifieri meta nafas il-letter H u ħadli fuq il-heading. Welcome to mygov.mt. Ġifieri jiena naf li qed hemmhekk fil-website tal-Gov. Heading 1, welcome to mygov.mt. Link ready. Link home. Link help. Issa, hawnhekk qed nafas it-tepki u meta nafas it-tepki għalli Links are Island portal. Link ready. Malti, ġifieri biex il-website tkun bil-Malti. Link home. Home biex immur fil-main prinċipali tal-website. Link help. U help biex nara l-help tal-website. U jekk nafas enter idaħħalni fuq il-help tal-website. Link help. Għorikom kif jiena nagħmel użu mill-Windows. Mela, il-Windows biex ikun nista' nużah ma nistax nuża mouse għaliex cursor ma nkunx taf fejn qiegħda. Allura sempliċement keyboard normali, just standard USB keyboard, nkun nista' nuża il-keyboard normali. Nikteb, nuża il-Word, niprovdi fuq l-internet u nikkorrespondi wkoll l-email. Mela, biex niftaħ Word per eżempju, jiena ma nikklikjax fuq l-Start, nagħmel mela Control Escape u ntella l-Start menu jew nkella sempliċement nafas l-Start button li qiegħed hawnhekk. Jiena biex inħaffef aktar imbur fir-rad u nikteb WinWord. Desktop, Visual Studio 2008, list view 45 and 46, Microsoft Word. Hemmhekk għalli għalli document 1 u hemmhekk qed jgħidli ftit kliem li fetaħ li page vojta nkun nista' nikteb. Issa, pereżempju jekk nikteb H I space M Y space M A M E space I M space L E O N E space S C R P E R R A M. Jekk innotajtu kull ki li qed nafas, pereżempju kan nafas A, għalli A, jekk nafas D, ħajjgħidli D. U jekk ma nifhemx kelma jew oħra, nista' nibdik il-inkonstrument u għalli rali il-line. Jekk hekk mhux ukoll mhux biżejjed, nista' nġelu jaqra kelma kelma. My name is Leone Cibras.
Issa, nagħmlu mod ktieb Leone ħażina. U nisħajlek tgħidli kif ħadd induna li Leone miktuba ħażina. Per eżempju, il-pronunciation ħad tkun differenti. Allura jien ħammur u hekk naf li għandi li ħażina. Mela mmur fuq li billi nagħmel mullura bil-left arrow u nafas billi fuq i waħda dejjem inħeġġu biex anke persuni b'diżabilità jinvestu fit-tagħlim tal-computers mhux biss għaliex ħajftiju iċ-ċavetta għax-xogħol ma jinqatgħux mill-dinja.